Binerin hicra bernamaya meccimayı dome naha jeme dis nikil ser meseleye çarçove yasay nikaş kum paşe piştinek nikaş hem derbasım jara khoya duye min geçedanın el roj avay erişin vurve davil suri ve roj avay çebun emel servam baaxıbın berikam için navberi me pırsek mehabu ev pırsama me dniv coma emi naha jvur bedominin biraz cesim meşgul ev pırs bu yani ev mesele tenedikare bi kanunan bi meclisi u em bejim bi hükümeti çare ser bibe em divirdim abun من گاواد نجی بکرتای سرم و مجاری خبر دا از وها بیجم نه کو وقت پرسه تکنیکی به مرد کار بیج اریان نه لجوز دتر از خازم بیجم دشرت و مرجی ایرو دا دو هلوستا گری کرد تفگرا کرد دوی کنجکتوری دا دو حاضریه آماده کاری دولت ترک جبو دستراتداریا خوا و پیش روزا خوا دا ام دوی چارچوبه دا گوا کلی بنهرن زاگون ده خستن yani yasa da خستن bile jukhawe hanaki peykuti de açebin yani ve usa sevik lipey hav neyin çekirin yani ev az nehrine xad beje le gava ku baxaza devlet az باور dikim de navwan da ev yekiti heye de nav hezi devlet da iro ev yekitiya ev irada ku baxazın ve perskiri ki çareser bikin heye ku baxazın ama le gavad neji min go gore ve serdeme gore ve pevajo gore ve konjonktüre daxwaz ve bikeve demek dreş yani demek dudreş jber ku gore şert u mercan ve gava bawej yani az uhan nabinim ku mijar hamu xsna peşya xwe ve illa çareser bikin ve gav hemen pe hevwerna avitin nezikiyan dur werna avitin sedî sed peqas ev mijare ji rojevan derkeve were çareser kirin na lewra ev gore ve konjonktürê bû ku ev mijar heldane destê xwe gore meşa ve konjonktürê gore şert û mercê dünyayê û guherînê dûr û nêzik wê ev gav yan kêm bin yan zêde bin îcat werda ji bo ku yasa bikar bin çareser bikin çibe pêwîst e hêza gelê Kurd diyarî da xurt be du alî xebat hebe yek ez ji gelemperî re nabêjim lewra hêzê gelemperî ez bawerim ku xeteke dirê dabin pêşiya xwe ew pêwîst e dirê çawa yani plana a b na di heman demê da dirê bi hev re bimeşin yek rêya çareseriya ku di nav zagonên Türk da bi rêya kanûna were ew kirin a din jî ji bo ku pêşiya ve veke îvma ve zêde bike bi xebat û lepetê navnetewî û civakî û di Kurdistanê da jî xebatên cura cura ku bi hev re werne meşandin lê siyaseta hindirîn wê çi bike yani siyaseta me ya eşkere wê çi bike pêwîst e di aliyekî da li ser partiyên din yani ê wek partiya nû wek CHP wek AKP hem de aliyekî da wana teşvîk bike hem pêşîl wan rê bike hem li ser zimanê wan bisekine zimanê wan hêzê de bîne ji bo çareseriyê bixe meriyetê aliyekî din da jî di nav gel da vê xebatê bike yani hem heşyariya aliyekî heşyariya bide aliyekî avakirina wê gav bi gav bide çêkirin aliyekî zimanekî rast heşmendiyek rast bide avakirin ku vî hawayî be zagonê jî pê hev werin naşxwe ku divê de sistayiyek hebe sistayîk çê be rehatiyek hebe çawa hebe dewletê biryar daye wê çareser ke ez nebawerim hişmendiyek wisa hebe lê dibe ev sistayî xesayî carna çê be ku ev hebe jî wî çaxê dewletê jî pêkutiya bike yani wê xwe dereng bigire mijar bi yasa tenê aliyek da jî edim erê çareser dibe çawa zaten mesela Kurd navşertê Komarê da ba awayê
yasayı yan makazagoni hatiye qedexe kirin. Şuka ku peyşoy ve be ku duwel de qedexebûn tune be qedexebûn tenê ji holê rabe civaka Kurd rêxistin kiriye hişyare polîtike wê bikar be ava jî bike yani. Lê pêwîst e berê aliyê yasayî da çerçeve firebin mezin bin gav gav li pê hebuer navîtin. A duyemîn mijara sereke kîjane yani gav avitina sereke kîjane pêwîst e ew rastore tespît kirin. Tenê li hêviya dewletê nemîne. Ji aliyê siyaseta Kurd Bu siyaseta Kurd dibêjin. Tenê li hêviya dewletê nemîne. Çawa niha ez bawerim dewletê amedekariya xwe kiriye. Ku ev gav kete meriyetê yani piştî em bêjin Serokkomar Tayyip Erdoğan destnîşan kir dûra di rojnama fermî de hate weşandin wê hêviya biryara MGK were ku ewan ji biryan da kete meriyetê ew dizanin niha kîjan yasa yan kîjan guhartin wê çîngê di rojevahan bû. Wek tevkarî ez bibêjim terî we jî belkî dît îro banga Wezareta Karê Navxweyî em bêjin gazê birêya onlinê ya jî ew ê vîdeoyê konferansa vîdeoyê civînek bi hemû yani heştê û yek bajaran em bêjin waliyên wan jenderme fermandarên wan jenderme müdürê wan emniyetê em bêjin kom kirin ji bo werxuyayê ji bo vê meseleyê yani te goya amadekarî xwe kirine niha yani ew wan heye. Hem ji bo em bijare hem jî ew gelek siyasetê wan hene hemiya di heman demê da din meşandin. Hem beş bi hevra paralel din meşandin. Tiştek ku ez dibêjim di vê mijara hevkirinê da yan em bêjin aştiyê da yan mijara pirsgirêka Kurd çareserkirina wê da ew bi çi ziman dikin biraz ziman kin di vê da gava duemîn çi ye wana kifşkiriye. Gava duemîn kifşkiriye. Lê ez dibêm dibe ku gava duemîn gorê me nebe. Ji bo me gaveke sereke nebe. Ew be gava sêmîn çaremîn. Ji ber wê pêwîst e em ji nihava hêza xwe ji bo gava duemîn hêz zêdetir bikin û em bikaribin gava duemîn hinekî jî bi daxwaza xwe bixine rojevê. Ji ber ku dirêj nebe. Ji ber ku ev pirsgirêk dîsa wek berê xira nebe. Herî şolî nebe ew nebe. Sar nebe ya. Dvar da lepat lazım, xebat lazım. Ne binerin ev zagon demek dirêj bû rojevê da bûn. Erê hinek ta guftego çêbûn, hinek li ser neqaşî çêbûn û siyaseta Kurd jî gelek tişgotin. Lê di dawiya rojê da belkî hinek daxwaz hatine guhartin jî yan gorê hikûmetê jî nebû sedîset gorê me jî nebû lê hêz zêdetir gorê wan bû. Ji bo ku îro şûn da giraniya me li ser gava duemîn çêtir be zêdetir be pêwîst e em xwe zêdetir xort bikin. Ji îro şûn datir ez bim ne hewceye em li ser başbûn û nebaşbûn û kêmasiya vê zagonê bisekirin. Lewre ew derbas bû çû. Ew derket İşte niha pê ve dilê çi bê? Erê yek em ew ê zûtir bixine meriyetê a duemîn gava duemîn da em hêza xwe zêde bixine û tesîra xwe barnora xwe zêde ser wê bikin yani. Belê spas. Suat heman pirsê ji te jî dikim. Ya arast yani tenê kanûn têr nakin yani ereç alîn teknîkî van bize bikî rast e bê hebûna kanûna bê hebûna yasaya tu nikariyên bijin di pratikê da karekî bikî îşekî bikî ya jî polîtikayekî bimeşînî lazim e ku hemû polîtikayên te bingeha xwe ji kanûn ji yasaya bigire yani ev ya rastiyekî lê ama ha Türkiye ew kirnîne yani Türkiye xweyê çandekî ew kirnîne çandekî ku gora kanûn û gora yasaya bimeşîne nîne yani ji ber wê hewayê ew hişmendiyeke wana ew tune hişmendiyeke wana demokratîk hişmendiyeke wana pêşketê hişmendiya wana ku ew li gora kanûn û yasaya xwe tev bigerin ew kek tune yani kevneşopiyek wan çandeke wana bi hewayê tune yani gerem vê jî ji bîr van dikin yani em hember xetereyê din gerem vê ew kê jî ew bikin em vê xetereyê jî bibînin yani kanûn û yasayê wanê ku ana hene bername berê da jî me got kanûn û yasayê wanê ku hene jî em zanin gelekî cara bin pê dikin wan kanûn û wan
wan yasaya xwe nas nakin ji ber wê hewajî geraraya giştiya Kurd her dem hişyar be yani ji buna ku kanûn û yasayê ku hene ku pêk bên lazim e beriya her tiştî civak ji buna wî hewayê bê amade kirin hişmendiyekî demokratîk bê ava kirin daxwazek demokratîk bê ava kirin serê her tiştî de ji ev problem û pirsgirêka ku 100 sal berdewam dike û ew zirar û ziyana ku daye hemû civakê deyî ji vîya dersek derxin û ew bikin li wê gorê hişmendiyekê de hem nava civaka xwe de hem nava dewletê de raya giştiya rayedarên dewletê ji wê alî ve bê amade kirin te gavadin ew kek kir te got konferansekê hatiye kirin ew navbera wê konferansê çi ye mejin çi hatiye xeberdan çi hatiye nîqaş kirin em nizanin hêvî dikim ew refleksên dewletê refleksên ewlekariyê ku em bêjin hetanî ana li pêş xistibûn ku hemû ew kê wan rayedarê wan pergala wan saziyê wan ku em bêjin watê ku problem pirsgirêka Kurdistanê de hat nîqaş kirin ku tenê ji ew kê fehm dikirin ji polîtikan ewlekariyê fehm dikin ew hişmendî bê guhertin terka wan polîtikaya xwe bikin ger ku terka wan polîtikayê nekirin bi hişmendiyekî nû nêzê mesele nebin yasayê ku derên jî pir rehetî dikarin bin pê bikin. Eşqa yani vecvini tiştekini ji boy bibêjim weke kulîsek hatibû gotin em heftê mehê de di pêgava ew tê meclîs yani tê edalet komisyona edaletê ev qanûn di ber dogan di mekeyeka xwe de ji ew dibêje yani em heya niha bi ser ketin divêk em ji niha pê ve jî bi heman hesasiyetê tev bigerin û gerek hûn bo teşkîlata xwe bi heştê û yek bajara hemû teşkîlata xwe dibê ferman daye gotiye gel hûn dakevin kuçe û kolanan rû bi rû pêwendiyê deynin hûn tiştên taybetî aliyê naverokê de weke meseleya afyê û nizanim çi falan hûn vê meseleyê baş bêjin û piştî wê ji xwe ev civîn biryara vê civînê hat dayîn yani weke birêz cesim jî got yani dewletinekî weke haziriya xwe ew kiribe hêvî bikin yani min yani Türkiye li gor xwe yani çarçıve xwe de İYİ Partiye ku herî zêde ji bûna vê pêvajo ku em bêjin ked û xebatek kêmtir kir yek jî AK Parti bû yani bi min bi helwesta xwe bi hemû helwestên xwe bi hemû ew kê xwe em bêjin saziyê wan dezgehê wan ê AK Partiye ê hikûmetê em bêjin ew nîm bûn pir ji zêde li vê pêvajo xwedî derneketin sebeb ku ev pêvajo ew qasa dirêj dawam jî kir bi min ew wan bû ew nigê xwe dabûn erdê yani ew netkirin netxwestin hinekî ji li gora ew kê li gora berjewendiyê xwe ew pêvajo ew çiqas kerê wan bê neyl pêşiya wan hilbijartinekê heye daxwaza Erdogan ku cara sêyemîn bive serokkomar ji ber wan daxwazê wan ji ber wan berjewendiyê xwe ba min hetanî aniha pir li ew kê xwedî derneketin li pêvajoyê xwedî derneketin ger ku ev pêvajo hinekî dewlet bixwe saziyên dewletê bixwe û hinekî partiyên din ji CHP bigire ji partiya nû ava hetanî Saadetê û gelekî partî din ger ku lê xwedî derneketina yani AK Parti ew ê ew qasa jî ew nekirina ew ê AK Parti belkî vê yasayê di ana jî vê demê jî nanîna meclisê dibû ku vê pêvajoyê hinekî din jî dirêj bikirine sebebê ku em bêjin ev pêvajo ew qasa dirêj bû yani piştî 2 sala piştî pêvajoya 2 sala ku ev yasa hat meclisê sebebê AK Parti bixwe bû ji wê alî ve AK Parti hêja ew nebûbû ew bixwe qane nebûbû yani ev yasa bîne neyîne ku bîne ew ê çi jê bive çi jê re bîne aliyên erînê neyînî ew ê çi jê re bîne ji ber wê hewayê ew nîm bû biryar nedabû ba min hêja jî bûye hewayê ger ku dikaribe ji niha û pêva bi hemû teşkîlatên xwe bajêra ji bûna AK Parti ku dikaribe li vê pêvajo xwedî derê ji ew bike yani ev tiştê ev konsensusa ku di meclisê de hatiye avakirin bi AK Parti ku ji wê alî ve jî em bêjin ew kek wê heye rêxistinkirinra wê heye di nava Tirkiyeyê de bi wan rêxistinê xwe bajara û navçeya ku dikaribe ew kê ew konsensusa ku nava meclisê de ava biye dikaribe di nava gel da jî bi gel jî bi de qebûlkirinê bi gel jî bi de fehmkirinê nerazîbûnê ku nava gel da heye wan jî ji wê alî ve wan jî îkna bike gelekî baştir dibe û ji piştê van hewldanên wê dibe ku hîn bi hêsantir yasayên nû bên meclisê yani ji xwe yani gava bes ev barem bêjin tenê mirov ser barê siyaseta Kurd bar bike ji xwe helbet û saxiyayê
çareserkirina pir nepêkan be yani hemû bar li ser be. Mesela Yani, civata Türkiye ikna Evet. kirin teni bari Rast. Kurdanine yani berbeseri a Kurdan nine daxwazek brezo canan ji ali vaheye yani dibe ji buna ku ez dikarbim hem narazî bûnin ku alî Kurda hem jî alîn Türka ew narazî bûnin ku heye ji buna ku ez ikna bikim dibe ez ji buna wî hawayê ew dibînim xwe berpirsiyar dibînim û daxwaz dikim şert û mevcê min bên ew kirin bên serarast kirin ku ez dikarbim bi civakê re temas bikim civakê re têkilî deynim ji bûna wî hawayê ew heye İşte daxwazek wî heye rast e. ew dixwaza bi xwe jî hitavê civaka Ez- Türk bike Di televizyonekê de endamê meclîsa partiya Dem Partî Doğan Erbaş bû eyn di vî warî de ji bo vêne tiştek got. Yani ez neşa di nêz de demê piştî wek dîrok neda ama demê nêz de ev şert û merç bên çêkirin. Her wiha yani îro em dibînin ev bi rêz cesim yani hêdî sazî û dezgehên sivîl jî hem li Kurdistan hem Türkiye deng ji wan dertê mesela îro 16 baroyan daxuyanî da bi hev re baroyên bajarên Kurdistanê bû her wiha İHAD her wiha ÖHD her wiha Waqfa Aşitiye êdî işaret vê ew ê dikin piştî vê heyamê vê meselê vê qanûnê têkevmeriyetê işaret vê mesele yani demokratik bûyînê rêveberiyên herêmî mafê rêxistinkirinê mafê azadiya fikr û ramanê mafê zimanê zikmakî û çandî de û bawayekî giştî di warê maf û azadiyên bingehîn de işaret dibe ku ji niha û pê ve êdî di vî warî de hin tişt bên çêkirin gelo ev pêvajo hêsan e yani em bêjî hêdî vana tamam daxwaz evin talep evin lê vana warê zû zû tê kevin çarçoveyeke hukukî qanûnî. Yani ya herî pêwîstî ew e ji xwe avakirin û dexwaz di heman demê da gerek werne rojevê û di aliyê hemû kesan da hemû saziyan da saziyê Kurd jî û em bikarbin ê ku bi hev re hinekî hevkariyê dikin mesela em bêjin saziyê hinek sendika hinek ew li vir jî hene Kurdistanê jî hene li bajarê mezin ê metropolê Tirkiye jî hene û hinek hêzê din ji nav de hene em bikarbin bixin rojeva wan jî lê li welat li bajarê Kurdan di aliyekî da her sazî her karê rêxistinkerî van mijara ziman mijara çandê mijara şaredariyan mijara xweseriya şaredariyan ya şertê Avrupayê vana hemû xwe rojeva xwe hatta belkî ji tiştê ku di rojeva meclîsê yan dewletê de heye zêdetir yani tiştê ku daxwaza gelê Kurd e tiştê ku ji wî re pêwîst e wek av û nan pêwîst e vana hemû xwe rojeva xwe yani ji bo statû çi pêwîst e vana hemû xwe rojeva xwe ev ê çi bîne aliyekî da wê bandora xwe li ser hikûmet û dewletê jî bike wek hêzeke mezin û heman demê de jî ev avakirin e yani hem ava bike hem bide xuyan ne em bêjin terê çalekek em de ketine kolana me got ji bo zimanê zikmakî em meşiyan me ew dexwaza xanî ziman me duruşmê xwe avîtin ku hikûmet vî tiştî bibihîze desthilatdarî vî tiştî bibihîze bi qanûnekî bîne cî erê ev ama carekî tenê na rojekî tenê na her roj li hemû qadan li hemû bajaran vana hem bînne ziman hem gel tevkin û hem jî veya ava bikin yani avakirin çawa ye ev dexwaza me ye ku nekeve nav zagonên dewletê jî di şertê îro de yan sibê lê di nav me da meşruiyeta û hêzê de were rûniştandin û bi karanîna û hêzê de were ew kirin yani mesela min hinek saziyê me din hêrin rastî rojevê wan carna rojevê rûtînin yani hinekê şaredariya jî hinek êdin jî rojevê rûtînin li ser pêvajoyê dexwazekî yan daxuyaniyekî didin lê dûra dizbirne rojevê xwe rûtîn rast e ew jî pêwîstin ew ji xwe hebin lê gerek rojeva sereke ev be lewra em ketine pêvajoyeke wisa
ادی پاشتا چونجی پیوسته تنبه و اوجی حتی دست مواره ام سدی صد پیک بینن جبوی به هز حمو دما زیاده تر و سروان مجربه پیوسته کنه و صابه دبه که دولت جی یعنی دستلاتداری جی خود گرام بگیره پشتی وی گاوه اف گاوش خود دو محسه مهیدن شوندا بلکه پایزه در که و دورا پیواژو شش مهی دست بید که اکتری بقدم بیشن مگو پیواژو اکوانا شش مهی جی دست بید که پشتی وی بله دبه که اف قاس دریج به پشتی وی دریجای بخازن ماکا زاگون دیسا دخنا روژه و خواه لسر وی وک ام بیشن گفتگویا که آسایی نورمال بدنا خویا کرن لی گلک دریج بکن حتی هل بجارت نکدن دبه که اویجیش بوی خوش بود دستراتر یا خواه هم بخنا اموری هل بجارتنه هم جی ویگاوا خواه دریج بکن دبه از نبه وصابه لی دبه که وصاب کن جبوی کن Ya kuş deste AK Parti bir ülke yani. Takkaza yani. Kuş Evet, deste bir ülke deste yani. ویجی وره zaten وی بکه لی تشتک دیجی هیا دستلاتاری آوان جبوی همو دولتی پیوسته اوجد خازن دیسا ev hêz desthilatdar be îtfaqa MHP û AKP ji bo vê dibe ku li hinek manevrayê wan jî rê vekirî bihêlin ku derfet hebe yani derfetê derva û hindir ji vî re rê vekirî bihêlin wê bixwazin vî tiştî bikin ji bo ku ev rêl pêşiyan were girtin pêwîst e hêzeke xwert bi çalek di her qadê da bi tinê daxuyana na bi hêzê de tir çalekiyan û kiran xebatan ev berbiçav be roje ve hemû gel ev be ku ev be guftugûyê neyînî jê ji nav me rabin yani gelo rast e gelo dewlet dixwaze naxwaze gav bavêje neavêje ev jî zêde ji rojeva me derkevin lewra rojeva me edî bibe avakirina mevxwe ez vî mijarê girîng dibînim ku ev tune be yani yasa dibe derengî bikevin dibe ku derkevin ji gorê dilê me nebin gorê çareseriyê ji nebin heta ku bikar bin wê viya bikin ji xwe gava ewda dixuye ku çareseriyeke sedî sed di rojevê de tune na hinek spekülasyon tên kirin rast e hinekî li ser navê dewletê eşkere nebe jî lê meriv dizane ku stratejiyê dewletê ne yan bi hêzên veşartî ve girêdayî li ser navê wan xeber din gotinê wanê ku îro dibêjin mehek şunda rast derdikevin hinek kesê wisa jî xeber din spekülasyonê mezin dikin dibên wê wiha be wê ava be her tişt hatiye qedandin her tişt sadece jê re dem lazim e îknakirina gel lazim e îknakirina civakê lazim e a siyasetê din partiyê din lazim e wiha dibêjin lê di nav gelê me da jî di nav reya me da jî tiştekî wiha heye yani yani rastiya wî nedîhare dibe ku hinek bihîstin hebin dibe ku hinek diyarî hebin lê ev weke hêviyekî jî tê çandin yani mîna ku her tişt wê çareser beş xwe ketiye rêzê ez viya rast ne var dibêjî yani dewletê biryar daye İmralî diyarî da bihev kirine wê peyderpey gav bi gav were ava kirin dixwazî wisa be dixwazî ne wisa be pêwîst e helwesta me gorê vê yekê nebe helwesta me em hêzê de ser neyînî ava bikin yani çawa neyînî yani zagonê dernekeve zagonê dirêj bin demeke dirêj da dibe ku tiştek were serê wan zagona em evî berbiçav bikin hêzê de li ser aliyên neyînî xwe rêxistin bikin ama xwebaweriyekî xwebaweriyekî ava bikin yani ev me got ji xwe pêşiya me gerek du rê hebin her du rê jî bi hev re bimeşin em di her du rêya de bi hev re bimeşin aliyekî de avakirin bi çalek aliyekî din jî tesîra xwe li ser yasayê û ser desthilatariyê bikin ku ew wê xetê de bimeşin swat vê çarçoveyê de yani stratejiya ku Kürt divê ku bi rê ve binya jî bikin çi yani ez tevlê got hevalî cesim dibim yani rastî jî ew ke
yani her veki yani mesele yok nine yani bername beri da ko yani tu sıvı tu evkeki ava biki tu statüji dest bakı tu bir devlete ki serbuxaji şartı merç ev rebdin tu bir devlete ki serbuxaji problem u perskriken civaka men naqadın jberuya hava her dem ev hebe gere her dem luvu tevger hebe her dem planu proje me hebben politikayı me hebben jbina ku civaka nota ava biki ija hala ku am bijin şartı mercin Türkiye tu naha meze biki gere gelli kurtraya iştiya kurt her dem Serbiya be her dem hişyar be ev yani evder Türkiye yani aras veki İngiltere'nin veki İspanya'nın veki İtalyan'ın devleti Mustafa peşketi ko xoye evken xoye sistemekine xoye pergalekine xoye sazin demokratik ko velatı ko preva dibin velatı ki bir havanine yani Türkiye en baş zanın deste geleki evkat da geleki hezat da yani hatta ni ana ham mervini karaj buna Türkiye beje valla işte la aliyeki endamin NATO la aliyin teklifi Rusya yani zanım çehne vati ku tjvan aliyeva mezebeki elbette ki tiştek ana ha peşketinin erini kom bejin بتایبەتی جبونا وی یاسای کوم وکی ارینی دبینم اتمسفرک ارینی دبینم بری هر تشتی مجن پروبلم پرسکرکا کورت نقاش کردن اف باشه را گشتیا ترکیه دا و مجلس ترکیه دا اف نقاش کردن اف تشتکی باشه تجوی علیوا ام بجن اتمسفرک یا ارینی هست چاودرین او کنه چاودرین ارینی هنه لی اف ناده نشاندن کو اف هر تشت مسوگر بیا و کو هاوی کو وی گوت امرالی ام بجن هنه کی تشتاتنا خبردان هر تشتاتیه چاره سر کردن و او الجورا وبلان وبروجين ويدري أكبرن أو تشين أرينيبن يعني جبنا في هواي نش تفجرا كرت نش جواكا كرت أم بيجن جوي عليها أوكي جوي عليها قانة كريه يعني جواكا كرت زانة روشة تركي وجواكا تركي زانة دولة تركي ناسكة رب طيبة تيجي أخ بارتي وسروكي وباش ناسكة جبروي هواي تو مسوغرية تشتكي تنا غارانتية تشتكي تنا أفيا سايكو دركتيش خوام زانن تجبنا بروبلم وبرسكريكا كرت نش جبنا يعني بروبلم برسكريكا كرت شو نجرتي روجا وخوجي حتى بيناسوان بيله اوكي تيرناكه بيناسوان تيرناكه كنت جوي على فاميزه بكي راسته يعني غير رايا گشتيا كرت هشيار والسربيا به جهر دم بيتر اوكو تاكوشينا خو ريخستنا خو بلنتر بك ماستر بك جبنا هواي درفته براستي يعني شرط مرجين اتصال بري تميزه بكنا زحمت بولي انا ها مرت كار هبجا يعني اتموسفيرك اريني هي يعني جهر دم بيتر جهر دم بيتر دكاره خو بگينه جواكي وريخستني خو اوكبك ريخستنا خو خرط بك قال كنت نكفي نافا قال راست بقرة تكلي دانيني روشة جواكا خو روشة بوليتيكاين تركيا روشة حكومة تركيا تجقر رافنكي تبي اوكنكي تبي ندي ناسين راست اوكي هردم احتمال هيك ام بيجن ود دمكو الوزي درن اجا حد جواكي ده هنكي شكاندن تشيبفه جبونا وي هواش جنها قرا بتایبەتی سازین کرد چاپمنیا کرد روشنبیرن کرد و همو سیاست کرد جوی علی و هشیار به خلوی گوری آماده راستیان اشخا حیانها مش خیلی هنیک سازین حقوقی ما في مروف بيجن تو هلوشتك يعني نيرينك و برتگك سازين كردا يعني طيبتين چاندین زمانی بس مزیده نانی روجه ما اکنکرم سر اکنکر یعنی تشتین کو باروین کردستانی تکن حقوق ناس کرد دکن لازمه که همو بکرنا همو در دورین کردان هم بکرنا بجو جالین تندرستی هرکش عنیا خودش هرکش عنی خودش جبهه خود گره آن هاوی کربان حقوق ناس هم بجو کنفرانس کی کرد با عمل گله کی گرین بول لازمه قادا تندرستی قادا پرورده قادا چانده همو کسا حتی آنها وان کار و خباتی خو بکرنا yani az doxazım ya bejim Van dama ukene Van dama zede festivalin çandi falan hene evje evke yani az nava civaki da dibinin yani civak hene ki jiviye rahat size yani raste peydevi be xabatin çandi hene bu konserajı he bitişteki he hene ki ukbu zede uktke rojava uke digre tkefe peşya rojava siyasi jiber ve havaji bağımın bese yani tiştekuna hatta nina kirne brabel insal kadın yani elbette yani pevajoya kem bejin mühime ku çavi herkesi demek edrej lebu u az venaji green dibinim yani çava piştit beje embej mega kar rapora xo amade bke pevajoya kuana şeş mehiye pişti şeş mehiye ev qonaq diqade biyamin yani kurd ve raya kurdi dvi şeş mehi de her avayış her
بشی هر دردوری و هلبست داخوازن خو اوی خو با اوای کی هری بلند هری او بینزمان کو چونکی اوک یعنی وقت که پشتی ششمهی بلکی او داخوازن طالب کرنا هندشتان کی قلسی بمینه yani جبرك انا germe ev mijar Kutu helbet derbazê mijara dudamî bez kurtar Belê, tiştekî belê. bêjim rastî em hêz zêde li ser rêxistinê û hêzên rêxistinkirî daxivin lê pêwîst e em tiştek wiha jî bêjin ku ev aliyê zagonî aliyê dewletê bimeşe jî nemeşe jî tevgera Kurd êdî wê ne aliyekî ne bi çekdar bi siyasetê xwe bide meşandin pêwîst e xwe Belê. ava bike ji bo wî pêwîst e civaka Kurd da gorê şert û mercê îro gorê teknolojiyê îro kesên nerêxistinkirî jî taybetî rewşenbîr û xwenda û yan em bêjin karmend û hew komên xweser jî avakin xebatê bikin. Belê. Zêde li ser internetê li ser ciyê dinê komê xweser ava bikin xebatê bibine her ciyê. inisiyatif Bu konuda- platform tiştem Belê inisiyatif platformu komê wisa zêde bin. Rêxistin êdî bibe rêxistina gel bixwe destê em bêjin rêxistina jorê navendî û gihîşte her cî negihîşte her cî dibe Rast e, rengê pêkan têkoşî. nebe pêşîl êdin jî were vekirin û taybetî çapemenî jî rê pêşiya wê bide vekirin ku ev civak hemû hêlan da xweş boyê vê pêvajoya nû amade bike. rast rengê têkoşînê jî em me berejî nîqaş kiriye dî guheriye dirêk me xel gor wê bike. Nihaj mijarek me ew heye yani giring em bêjin ev demeke piştî vê evê li rojava jinek li vû tevgerçêm de aliyên hevdîtinên duwarê entegrasyonê çarçoveya peymana bîst û nehê çileyê de derî navbera قصدی و حکومت اویده چه حکومت و گهزیا سوریه ده چه بو چارچوبه ده هنک گشدان قومین هفدیتن چه بون لشام دویواری ده لدما وان هفدیتنا که هنجی ده دومن هنک او چه بون تشتین هم بیشتر نینی چه قومین اوی چه بو ده تباغ ده چارچوبه و پیمانا بیشتونه چله ده او کردن کش سر 2019 ده ایریشا ترکیه سری کانی جوار خواب زوری کوچبر بون چارچوبه و پیمان ده وگریان دسپیکی ده امبیجی کاروانه که 420 مال باتی جه حسه که گنده توینه دی بیجن جور وگریان دما وگریان سری کانی لوره ایریشه که مزن روبرومان هنگ وگریان دورده Kuteri gotun 150,000 kes, dora 150,000 kes koçber bubun 2019'da. Her oha greday ve döhji liqamışluye erişek lehemberi tugaya qamışluya greday wezareta parastniya hükümeta ve gühes evek erişek çe bu du şervan ve tugay jiyana xweş destan. Yani ev ام هنیک سر و نابسک یعنی اف ایریشا پیشی ایریشال سری کانی مروف چوا کاره شروع بکن تی چوا تی چما دروشه که وهاده اف ایریش چه بو و ایریش جالیه که چه بو کیجان دردور جالی کیجان دردوران و چه بو هنیک سر و نا نقاش بکن کرم کن رجس Yani mijara rojava pêwîste tim di rojava me dabe bi qasî perskirêga Kurd li Bakurê Kurdistanê çareserîya wê rojava jî tim di rojava me dabe ya yekemîn perça piçûk û em bêjin mecazî birey piçûk be jî lê him tevlêbûna wî û şoreşa Kurd û him berxwedana wî him jî nasandina gelê Kurd û tekoşîna wî ya navnetewî da rola ku girt zêde rojava di nav pirsgirêka Kurd hemî da derdxeciyekî sereke gerek em tu wext evî ji bîra nekin û tim jî di rojava me dabe. A doyemîn êşeke mezin kişandin berxwedaneke mezin dan lê bêbextiyeke mezin jî dîtin û zêde hatine dorpêçkirin tu rastî bê jî li Bakur û yan li perçeyê din jî gel
لسر و هزده هشیاریه که مزن دخسته حاله یکیتی د دیروکا کردستان دا جره یکم او قصد زیده د ناو حچر پرچه ده هات زمان جبوی درفت دیپلوماسیا کرد جبوی مجارا کرد که ناو نتوی بو جیه که هری سرکه بله پیوسته هم جبوی و اتمسفره هم جبوی دستکفتی روژاوا ام لحمو پارچه هر دم هشیار بن بله نه سدما وان ارشه و داویه چیه هم ورن سروه آیا کمین جخوا دناو هبونا کردا و ساز خارخستن کرنا وانو تایبتیا هزا دولتا سوریه ام بیجن حکومتا جولانی شو خد ناورد ناکوکه که یعنی هفکرنه که سدی سد و زحمت به آلیه که هشمندیه که دوره و سردمه بلکه 1000 سال بره بله او خاص کمنه شوب دا آلیه که دندرج هزه که گوره شرط و مرجع روز ایرو و گوره دنیای ریخستیه ده همون مجاران دا اینا باندش خود ناکوکه که هبه و گرلمه که تم و تم هبه آدو امین دولت سوریه که هر بخوازه و هر وقت گاوا خواه هزه ده بشدینه و دستکفتی کرد هزه ده تنگ بکلور آسیسیا ام دزانن که دولت ترکیجی پیشکشی لوی تشتید که و اوجی همان تشتی لور دخل روژه جبر که گاوا ورا زیده به مزم به دبه که او گاو همان گاو لباکوری کردستان جوار آویتن جبوی وی بجی دور دا لپاته که وهیا آدنه گرلمک در نابرا اسرائیل و ترکیه دا جهه بله و در ناو هزه ناو نتوی دا جی هنک تشتنه وانا همو سدامن که لروجاوا آرامیه که زو چه نبه آدو امین از بخوان نابجم اف هنک شتای خسر کرنه و مسئله که منفرد بو چاره سر به دبه که آلیه که وسا جهبه لی اف گشتان روحانات نابین دا سر هنک تشت دنیجی ودکن که لوی داره اف بویر چه بین ام شرمزار دکن و ام هشیار بین پیوسته که ام نهلن قوه که دوی امین وسا ورا آویتن او چتان همان تش لعفرینی جی کرن ایجار جی که دستلاتدار که خستانه بین دستلاتداری خواه و نخوازن جور درکبن بله و جبوی ارشام دکن و دبه که هنک هزه دن هزن و شرط یعنی جه دولت سوریه بوان را هفکاری دکن و جبوی که هزه ده کرده دور پیش بکن دوی داری دا بله دوان همیه دا معرف پیوسته هشیار بل سروی بخبته آدن مجرد قاموشی دا وقت داخویانیه که هبو که بیجن هزه در وی دولته ایرش کرنه نزان ام نزانن yani لو راه نهات ديار كرن وفايلي وهي تنن الأورته كوسا بجي ام بالشكل بنهرن و اف دور پیش کرنه که کرد لوی دریج پیوسته هزه خو حتی داوی خورد بگیرن اتمسفر جی از دبم گوره مهک بری دو مه بری هنک دو گوهرن لورا تشتک دنجی آواد به یعنی اوا مکه بلکه روجا مده هم جارا دنجی گفتگو بکن فلان پاکتا مکه نتشتکی حسانه نتشک باسته اف یک عادو دیال همبروی هلوستا اسرائیل هیا و بقبرص و یونانستان راجع به هزه مزم که همبروی و ایران جی تشتکی دند بجه هر چی خاص بیجه ام جویا بگمان نینجی خواهد شرک دریج دور دریج وجه آمادت که وانا همیا مثلا روجاوا دیسا دخل روجاوا ما دیسا دخل روجاوا ما و وسا دخویه که گاون ترکیه و یه روجاوا عالی ارینی داجی علی نینی داجی و الهب باندور بکن و بهف را بمشن لی yani gerek em nehilin rojava me eftene be. Yani var o usat xuye. Jiber ku
هشمندی هنک جوهاد دچه اشخوا پرسکریکا کرد باکور چاره سر به یان چاره سر جبر دست بی که و تایبتی تاثیر خلوان پرچاج بکه لوان جش خو گاو هنه و شخوا هنک رخصتن کریه گلی کرد راسته لی مرو لهمبر وان پرووکاسیونا وان ایرشان وان دورپیچکران جی هشر سکنه rast Eswat يا أراستي أوكي يعني روشة سوريا يعني كنت جبنا كنت بيجي سوريا أرامية كتشيف بري هر تشتي بآمن جري هذا النام نتبي أو كم بريارك دابن أما ها بيارن كل سوريا دبن تشتي كل ورد دقومن هم روجافا هم بيجي آلية عربة جي قال لك بيار هنا قال لك تشتقومن كنت لوان ميزات كيت ديارك وهذا نام نتبي هجا جبنا سوريا أو كك نكرنا بآمن بهذا نكرنا يعني لا آلية كي تركيا لا آلية كي سعودية عربستان آلية كي هم بيجي أمريكا وهزن أوروبا والآلية كي إسرائيل يعني قال لك آلية ومرد كاربجة تكلين أكنة هزن ناو نتوي تكليوان د سوريا ده هي جبلوي هواجي أراست كاري ريفبريا سوريا كاري حكومة دمكي قال لك أوكي قال لك زوره هسان نينه يعني الآلية كي أو بخش خو حزكو أم بيجن أنا مرت كاره جبنا حكمتها نها بيجه آليين كردا لور بيله حتى درزية جل الآلية كي بيله حتى علوية جل الآلية كي بيله توان جل الآلية كي بيله تشتكو أم بيجن وكي يأخويانه وكي يك باره خوياه وكي يك خويانه تلور مزات كي لور داج قال لك بهفناكن أو هزن أو كجهاديست أو توغاين جهاديست أو كومو وأم بيجن رخصتين جهاديست حمو وکی کواليسيون که هاتنه باهف و برجندی وان جدا جدانه و ده هر نوع رقصنه که داجی مرد کاره بجه دست حزکی نام نتوی هه جبروی هوای اکنینه یعنی کاری و داره حسان نینه با آمن گرکو حزن نام نتوی دوی علی و بهف نکن بهف کرنه کی تنبه کنسنسوس کی نوا وند تنبه سوریه کنها ام دبینن کو آنها پروبلم و هر چخص کدش مرد کاره بجه پروبلم درتیم برچاف وان پروبلم ادبه کو هنه کی هین مستر بفن جبونا وی هوایجی بري حرتشتي يعني او يعني مرد کار بجه درمان چیه درمان سوریه چیه جای روجوا چیه مرد کار بجه دموکراسیه آنینا دموکراسیه گوهرتنا اوکیه گوهرتنا زاگونه یا جی جنوبا آماده کرنا قانون شيء ماکزاگونه اساسیه يعني مرد کار ویا بجه اوجی دویر روشه دا و بوان هزا لالیه کی شرا لالیه کی هفکاری نوی و لالیه کی کرد لالیه کی کردن درزی ولاليه كي داخازن عربن علوي كتجوان علي و مزب كي اوي چوات كار به جنوا في كاري جنوا وان بروبلم وان برسكريكا دري اراس برزور يعني وساج خويا مثلا حكومتها هي الميزان تكنج بركوي هشمنديا اوي ديمقراطيه ام بيجن بك وقت تيجه belki ام بيجن bir servi esası rana buna ev bistune çilmeha çile de hayana teri o mesela entegrasyonu de mesele de teri hinci de gellek tiştandan bejin lehfkirnek çenebi çima vakta guanta işaret bina kır ava demokrasiye çünkü ceki ki demokrasiyenik valla vaz betune be ya o çanjitna akhra bevji yani mert karbiş Suriye o او بشرع رجع او چانتنا يعني كسك وحتى انا او چانت بيراتنا بي او چوات كار به ولاتك جنوبا بچاندا ديمقراطيا اوبك اراس وكي برسكريك مزن برسك مزن لبر چاوايه يعني خويايه سري herkes ده يعني دسا دفردا او مهمه بامن تفجر كرت لروجافا سكنوان مهمه يعني جرى برندك او يعني العفر نجيب يريم في هواي هبون برندك هاي في هواي هبونا وبأوكك بلوفو تفجرك دنابا أولهيدا أو مجن أو كوتش بر باتنا وكرنة باتنا بريكرنة جبنا سريكانية جوي على وجه ديارك وإنساتيف هناك دست أوكي دابا حكمتا نافندي دابا أو دا يعني مجن أو كورديناسيون أو خبات بين أوكي دا
دبنباني حكومة نافندي دا تيكرن جبنا بويرك بوي هواي نبا لازم أكهبه يعني ريفابريا خسر وحكومة نافندي بحفرة هفكاري بكن جبنا خباتين في هواي سپاس اش خو پرسگمج دوی وارد هبو یعنی حکومت ام بجوار گوت ورن وگرن لی وگرن مج مدید که تو تفدیر تنن الميدان و راست ایریشک و هاتن دورده یعنی تخوازم او بکم بپرسم دادی او دبیجن ورن لی بخوش تفدیر نگر چما تفدیر نگردن و هر وا پاراللی ویجی دادی گوتن مهزین آلیه ترکیه مهزین خواه وکشاندن آلیه ترکیه ج روجاوای آلیه روجاوای مهز کشاندن لی tamam hezandık şimdi لی کرد راست ایریشان را روبرن افجی تشتکی واتداره yani çava اره yani evdibin bu çava ve çarşıve çava dinirxin yani daxuyani da tiştek ha hata gotin kenehu ey kudluwe deri hatne bicikirin nen işte ciye ve derine şwa hatne ciye kurda da bicikirin o jber ku ciye wanji ne amadeye ciye peda jaharın tünne lema eriştikin hükümeta Suriye aliyek da işte ha gotiye yani ev henek dev doğredin gotin henek belki çapamenya tık da işte saatine gotin brastina ama urtune bin işte usaj çebin ve peyamet xwazım ey şwa yani henek tiş bigotin neyne kirin henek tiş tene kirin yani ev cihatiye kirin rastı em nizanin yani halve deri hezek kurd da khort u rexistin kiri heye u yani dest revebre kur navne tevitene naskirin hene u vi karidane jber ve ez naxwazim bejim peyustem falan tiştî bikin û falan lê gelo ku hêzên Kurd vê tiştî pêşkeş jî bikirana yani ew taborê Kurdên Kurdistanê niştecîne wana gelo dikarûn pêşkêşî bikirana û di vî alî da amadekarî zêdetir bikirana tenê ji dewletê ra nehîştana و تشتي هواش تنا بينا من لو هيك تماما دولتنا هذا نحليه يعني انتجراسيون قواويتن هنا لي هيجي هذا كرد هنا خسر ياخذ باريزه جبر في وساد خويك يرو شون داتر هذا ده مرف بيشيلوان اواج بقرا يعني فان ارشاج بقرا لي وساد خويك بن وردا بويري روحاتا ناوین ادعاوین جی تاثیر لیت شدید که و کدام پیشام داشت دبکو بویار وی هوایی پیکوارن yani ev dvek hem Türkiye başur ldeverin hemu deverin cihani Kürt yani raya Kürdi dvi varide çibeke çiber prsyarit ke mesela jbor tabi jbor roja vayz dbejim yani dbek ev eriş nişanen tişteki dine bir yani بخوره ام بجن ایریش محتمل جی بینه yani فرده وقت اواد داوی yani جزودا تشتك ki راستیه که کوکتی روجا و همو کرده و کردستانه هچر پارچه اوجی اوه کو ایریش و دستهلاتداری و تنکرنا هزین کرد همو پارچه به هوا گریدایه سرکفتن و گاو آویتن بر آزادی مشی به هوا گریدایه جبر ویه پیوسته که دوی قاده داجی مجرا روجا واجی دناب دا گاوه که دناب حچر پارچه کردستان دا یکر ورا آویتن yani لورا سبب belki hemen tiş lehevleri vere kirin. Bakur iro belki heneki cüber pevajoy arami heye لنه باورم کو او حتی حتی بمشه یعنی احتمال هنه کو نمشه جبر و پیوسته کو کرد ده همان حچر پارچه داجی به هفرد ویل دا خودی هلوست بن yani ام نبیجن اوا که پچوک بو یان منفرد بو انشالله ایرو شوندن نابه بوی چابه ام لین ننهرن دبر و یکی ده هم برتک جیتریناکه
رخصتن و هلوست بيوسته سپاس سوات yani divarda tüçür beceğim. Raya gişti ya raya kurdi Ya diye berya her tiştî yani bizim Dakayek mamay. Pevaja rojava vekî a Bakurî ne em bêjin hêzên garantor hebûn. Bele. Ew wê peymana ku em bêjin bi hikûmeta navendî re hatibû kirin aliyê Kurd û hikûmeta navendî de kibûn ew kebûn hinekî dewletên garantor hebûn. Yani lazim e gere meriv wan jî eşyar bike. Ji bûna vê rewşê gere meriv bank لوان جی بکرن و حوجه بکش بنا کو بیاریم وی هوای نینی کرن و قد نبه کو دم کو هات کرن جی کی بر پرسیاره کی سببه جوی آلیفا با امن مرفت کاره اوکشی بکه جوان جی آلی کاری بخوازه از بقاسی کوزانم هجا جهیزن لشکری این اوکی هنه عمل فهنا روجاوا يعني نبه مرت کاره به اوکی جی وقتی کلوفو تفگره که بوی هوای حبو جبونا اولهیه کوچبره مرف جوان جی پشتگیری آلی کاری بخوازه Bele, spas ji bo tevkariya ve û beşdariya ve. Belê bînerin hêja em hatin dawiya bernameya xwe em ê sibê li vir dîsa bi mijarên girîng bi were bin bimîn xweşiyê de êvar baş.